Maharashtra C60 commando by 13 Naksaleno encounter khayem thai a ke to search operation ongi to. India wo 4209 coronavirus ma ye thai 24-hour dim singyo. Ake cases ta ke 2,59,591. Ake hamna yang ke 3,57,295. MiC-21 fighter jet crash ongi tha Punjab bo ake keha pilot ni prime joya tha. Pune ni scientist 3D model lance no develop keha coronavirus lebeke impact ong ake tere bono kaham kem chia onem bo e. Indian is harbe mote yo 50% bro marks hongya ake je marks ada hongnai rokhe kunthai bolya mani tongo marks hongdi taku safe ke tongdi coronavirus ma yaman doi ke tongnem bo e marks chungjo to honglaina 24-hour nimsio Delhi 3009 COVID cases tamaya a Delhi puila record oha 24-hour watui phaimoni May sin 1951 Coronavirus life update Uttar Pradesh report ni moti ang ke 7735 coronavirus tamaya a ake 172 bro theta sahanim singyo National Council of CBSE Union Minister Ramesh Sao CBSE Class 12 exam ungnai balumi hingpo exam le ongnai are hingpo ma sapai lamayak maungno are mi chong update mekena rono sanai India Navy claiming case ha 51 bro thya P305 accident no ake Mumbai police file FIR kya captain ni sakao bro ke no eras ki ha Tamil Nadu lockdown somoyo moming ke alcohol banai mi sanitizer ni subscribe khadi kobro khobor YouTube channel no moming ke no hamyak mo ko nini kobro beke pura purthim bini khobor no khai to nem boye share kan eta bodi naro ni polno khakcha stay safe